ebigambirwa mu rukiko rwabono rwo mu rundu rw'16 ahabwa MEMIC SACCO eyabebembezi bayo basimire ruhanga obashyikiza hidarere baroho okurugirira umuringo go bagitandikireho usanga obwiro busako byatandikire omubwire buke twatandikana miliyoni na 14 mustori omu 1.4 billion ejejeje na achievement mpango namba ya kabiri omubwiro bwo twagitandikire twaguzire poroti yo kwiza kombekaho nyinsa kari kaguza muri etunguka ngwene tasi mpango yo kubanzanirwa mu interest eje tubandushashura loans zesu twatwine umwako kuhire twatubagitingire kutunga miliyoni 2 tiyo twatunga miliyoni 2 ati ntiteka kutunga miliyoni 3 nyowe nkantine sente Nga akija nafune sente ahagukurgumu kana kihombanga narga nasubura naheze musuburo yanje mbona amagoba nsasura nabanje school fees Gelad Nzuneki orujoro mu URA kandi obiro ryo mjenyi mukoro mu rukikoru no rukure byobusubuzo mu district ya Mitooma bashabire bakama basa kweji okamera musinje go kugitungura barukora biro mu kukorebi mwene nyongera kubashaba kimwe ba members basa ko kumpereza ko yanyu iyo niyo yongera kugenda mu misho mweyongere kubika mweyongere no kongeza imigabo yanyu twenyigira omukuhinga okuruka amashu igi program ya government kana nyine ikizana nayo abaningikora itwe nk'abanyarwanda twinejere furi twinita karurungi ongana abana bagira boda abantu mwazo mukushaba ncurungi onkana ninde banu mushaba mbwire ubutago kushaba abo murenzya ushanga no mushemerwa nuza gukora uyo mukushaba nyenda mwinyekiro umukuhinga okureta sente abebembezi basa kweji bashabirwa kutaho muringo go koreka ho bimwe abigendererwe bagitandikireho tukatayibitanda bishatu yaba turebo rutindo rucwekire tukagiye kitwa Agasera rero community kamanya ikisakwere ne tukora mu business ikongane teka mwezi sakwere tinkurakorana etyo omu community turahamwe bweni ntwara umuco ko kweta abantu bono ko ahimuri muje mutweyungeho turwana sobworo tukurabira mu kubika no mu kweguzana rero tukabona kutunguka tukabona fizo kushomesa abana bitu no kurebera makagitu na Uganda yo no kutwaraza hamwe tukabasa kutunguka MEMIC SACCO ekatandiko ku rugen 2008 barukutandikiro mu kaboxi okwikayidarere baroho omutawuni ya Mitooma kandi noho basimire ruhanga bw'entunguka eryo mu makagabo okurabira umusakweji amakuru agagasha kwa Ben Muhozi.